wakiba thoko emugutano ni bwetete na mbere thoko ira irigiri kwithurire ngoroba ithatu ire kajukia nguruki ya biashara 1,000 tati na ura kurari kabere ara biashara 150 baraitera ngugi thoko neji thoko iji yakwa na mungwana thoko iri kwa Kinandi aja kathoko karari kanini karethairwa kena biashara 120 nandi ngavana wetu atubangira thoko ya ngoroba ithatu ire kujukia biashara ya 1,000 na wataka jukia biashara ya 1,000 eu ni gutetia gukunene muno alafu biashara hii ingi ukuona ntu betandika njirene na ntere bakareta thina ciao thina icio ikathira nontu antu bagatonya thokone iji hii nio trend iria rio magita jaja kana the modern trend ithoko iria ikumba kwa accommodate antu babaingi na muno baitetie iguru kondo jwa mbere jwane ngoroba igiri njwirigiri kurika mbere mweri jwa kenda juthira na ngoroba ithatu nio ithwekirika mwaka twitite mbere mweri jwena ni kenda biashara betho bakithamira thoko neji thoko eji turirigira phase 1 ithira September mweri wa kenda mbai tariki 30 eu ikuga ngoroba ya ijiri ikethirwa ikwimbwa iguru na eu ethira twina phase eu ingi phase 2 ni ageta ngoroba ithatu na kwimba na kuthongomia kuu kungi kwa mantu jau jonde jate karakara jate kinyambuka mweri jwe thatu jwena mwaka muthiru jo twitite untu bubu tithiri kuringana mbagu muguna matagarija kwa kathoko na mirandi nene mutinijo kangangi ni gutigira mutinijo kangangi jo kwithwa jogitithwa nkathi na kwa city Kenya ina city ithatu ankuromba city ya 4 kana 5 ethirwa ye Meru town ka Meru municipality nontu gutikio tutinakio population itukinyetie biashara iria nene wiga waja banki iria multinational na companies na insurance iria aja wataga sibitari iria nene cia dunia citetha guntu gutio city ande Meru town twinacio kwou katukwenda Meru aria kinyete na uria ngavana wetu atutongeretie ithirwa i city na nikenda mutindo jokanga njitithwa nkathi na kwa city no mwanka ntu barabe na nduka cia gitene na barabe na proti bateakite bethe bagaka nyomba cia Kinandi iri njira ya gukuciria biashara nkuruki na kuona mutindo jokangangi jotena nyomba cia gitene wataka modern trend ngoroba igwitia kwa mtura wina kaniti kawe ka 1930s na space yewa ajuketie bondi yetu ni trimene kenda kuona ni atakumbokara kona katika tauni kwina proti etakwa na mane ate miringithaya ikethaka tumusubarete jotokothayara jokenda inyakeu nya municipal board ni ratrimanire na thithia minutes na bokerwa ruasheria ewore kuga kethiro temenyera proti yaku ikanenkerwa uria umba kumimenyera na agaka watuika space yeu ni utumirwa bwega na gia accommodate antu babaingi kiripotera Worjuma Beta Muthoni Muriuki.